Republik Islam Iran mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk mengunjungi Iran dan bertemu langsung dengan Presiden Masoud Pezeshkian. Iran menilai Prabowo sebagai tokoh yang berdiplomasi ke luar negeri dan mengundangnya untuk melakukan pertemuan bilateral. Ini disampaikan Iran menanggapi giatnya diplomasi Prabowo seperti dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Bagaimana Iran menjaga komitmennya tidak mengembangkan senjata nuklir? آقای پرزیدنت پراوو در حوزه دیپلماسی خیلی فعالن و کشورهای مناطق مختلف دنیا رو سفر میکنن، در جهت منافع ملی اندونزی تلاش فراوان میکنن. ما هم از ایشون دعوت کردیم، همینجا هم دوباره دعوت میکنیم. خوشحال میشیم که یکی از سفرهاشون هم به جمهوری اسلامی ایران باشه. البته اگر ایشون تمایل داشته باشند که به دعوت پرزیدنت پزشکیان به ایران برن، حتما زمانش رو برای زمان مناسبتر و با امنیت‌تری تنظیم میکنیم. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong sepakat mendorong perdamaian sejumlah konflik di Timur Tengah. Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara sangat prihatin atas konflik di Timur Tengah, khususnya di Gaza, serta meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran. Regional matters and global matters, we express deep concern over the situation in Gaza and the escalation in the Israel-Iran conflict. We emphasize the importance of peaceful solution, negotiation, and we call for immediate ceasefire.